issue ikane ka igini ki slip lane ka license chonga konsel ka baai namta ka deki level license ka iko pille pat tenagali ang jungi ka seng kalong bi tangkata bang nila ong bay ka level clearance certificate ni mentek kunju jong ka state ru abi de menta ba kadang kala adet ban amin ho ajar pusat tenre menta ka basa ka de bi governor lada kat 4 pas governor ya katu kami kalaya identification regulation safety and security migrants work act ru ya katu ha menta sipor ni ngin khanrabe ni numpait namar pengidon kam kumbangi ong menta sipor ni don kam be tangi ka police verification bad ya ke NOC ne ki klik no inshallah ki syak da MP berkitri ha ka jaka ka bi ki de pet mo na ramdon kita ka police verification baka ROC ni gramba shnong kamot kini gi barjala kin syak bae nagali ang jungi ka sengin be berharap kata kapor la de tungku bunu guna ka anyu ni sutu bangi den hok aga jaga la jong la dang ngimki aga de kenti pementang sutu ni lapoi ka harendang bat mentang kumbangi ong bak district council kalau ku besenjor bat kumjuru kum mensukan mau no ya ke jingkren jung SS la ong ba ka anyu ke district council kalau komiti hurat ibom danep ibu sumul mala le la dayo ubri ubadan bor unda ot udukut hide Nagatangi kami inti gani isi ko kamay. Bukan penkranya ka bor jong ka ba lada idey mo na ian ibarit ibaria iba kumno ru ka syong ka start jong ki bakin penkranya ka district council kanang ba ikli no siya. Kibaha pa po ka section area ngin long kibaktan ba ngin long try lo jong kando. taon batay Te habi de mentakas ni nalor bangi kendu ya IM jong ka tanak lebor te nagaliam dang man hari ni kisni niyo ikaw ikisiti ka ba ki address yang presiden jo ki isu sal kasil kalong ba baki pentip lem alor ka jing sya nyon jong ki hangti kalong ba kidan ya ka jaka hangti hapan tha umdan ka bangi ong kan chamati ya ba kidan ya ka jaka hangti kidon kita ki dekhar ki basawai kata ka jaka te kata ka jaka kalong ba ki aiwai pa jong i na du ba idang don tenre hadin baklat pa ki khun ki kwa bani apun don kam hino ka jaka te kila ong ba kini ki dekhar ki basawai ti ba ki de ban no tenre kila ong arsin laisin kim trek beni ya keju ko poru ki pentip sanga ba kila ong yu sordar ru ki pentip singi gaseng ong bu sordar la laisin sosin ki complain ju kim ne ri te habi dai ben menta ka poi siti singi gaseng te na kaleng jungi habang iwan menta sa council ni syukur lang ya ki ai joki ba kin wan lang ban submit no ban address ya kani ka ji ujor jong pi sha UEM jong pi ilaka kenang bu ula ban pej kat kum ka khendau ki siap ko ba ki khasi ki don hak ban yo bara keju ko por ngila ya den lang kaseng ini bayi ngila ong bai hapok khat saus ni ai por ya ka district council ba da kanu kunu kulenti ka dei ban sim ba kini ki try khendau hang thi ki dei ban yo ban pendon kam no khendau ken da don kanu kunu ji le se kila ban ai ya ka jing mahami usor daru bu sim no ki jing klik kham kloi ne le se na kaleng ka council kan sim hi kata ya habi dei kata na kaleng kaseng jongi ni ap kata khat saus ni ba hadin khat saus ni lada mdon ki nu ki ban sim ya ki jing klik alor ni na kaleng ka sengi hat benle kum kisnem ki bala dep ki bangi rap ben penbom ki ying jong ki dikhar ki bisna bi anya ka jaka jong kasi